oni koji hoće da se pričeste, treba, braćo i sestre, da poštuju Boga. Treba da provjere svoje duhovno stanje kroz svetu tajnu ispovijest i kroz razgovor sa sveštenikom. Nemojte niko da pristupa ko se nije ispovjedio makar 2-3 mjeseca unazad. Ko se bude pričestio pod tim uslovom, na svoju se odgovornost pričešćuje. Mi u tome nećemo da učestvujemo i na ovaj način vas sve obavještavamo. Ko se 3 mjeseca unazad nije ispovjedio kod sveštenika, neka ne pristupa. Ko ne posti sve postove, bez izuzetka, ko ne posti srijedom i petkom, tokom cijele godine, a nije taj grijeh ispovjedio i razrešenje dobio da ne posti, neka i on ne prilazi. A da ne govorimo o onima koji žive u bludu, a sve je blud što je prije braka i sve je blud što je u braku, a nije na nivou svete tajne, sve ono što ni životinje ne rade, a ljudi rade, sve ono što je tražilo pomoć kod lažnih učitelja, magova i vračara, gatara, astrologa, bioenergetičara i raznih drugih privatnih detektiva i privatnih gurua, koji danas ima koliko i vašaka, a nisu ispovjeđeni i nisu pokajanje prinijeli za taj strašni grijeh. Ono što živi u preljubi, ono što se naslađuje zlim i demonskim pomislima, ono što živi u zavisti, u gnjevu, u zlopamćenju, u osuđivanju, u psovanju, u mržnji, u ogovaranju, a ne kaje se zbog toga, neka ne prelazi, braćo i sestre. Ono što osuđuje roditelje, sveštenike, neka ne prilazi. Oni koji ne čitaju riječ Božju, sveto evanđelje, nikako, ama baš nikako, i oni neka ne prilaze, braćo i sestre. Šta ti tražiš? Imaš riječ Božju, ignorišeš, koga ti onda tražiš? Hoćeš krvi da mu se napiješ. Navikao si tako da živiš pijući tuđu krv, bez žrtve, bez blagodarnosti, bez zahvalnosti, bez pažnje, i došao si i ovdje tako. Tako ne može, braćo i sestre. Došao si po svome da živiš, a njegovu krv da piješ. Ne može tako. On je dao krv, ali i volju je dao da živiš po njoj, da bi i krv mogao da mu primiš. Koliko ima oni koji pokušavaju da obmanu Boga, da se sjedine sa njim, a po svojoj volji da žive. Neka vam oni ispričaju kako izgleda takvo sveto pričašće. Neka vam Juda ispovidi kako izgleda dan kad se na takav način pričešćuje. I ono drvo koje ga je nosilo, pa i nije htjelo da ga nosi. I kanap samo ga je zadavio i pukao je odmah. I kanap i tijelo njegovo rasprslo se. I mnogi drugi koji su pokušavali s Bogom da se igraju Boga, da obmanjuju. Zato, braćo i sestre, budimo svjesni, nalazimo se pred strašnim tajnama, pred strašnom žrtvom i velikim darom. Ovdje pred nama i sa nama je živi, vječno živi, vaskrsli Bog i njegovo sveto bogočovečansko tijelo i bogočovečanska krv. I ovdje su radi nas da bi nas osvećivali, a mi moramo to da znamo i mi moramo u skladu sa tim da živimo, tako da se ponašamo. Jer ovo je kraj, braće i sestre, nema više puta. Ovdje smo danas došli i to je kraj, iza toga nema. To je vrh našega života, to je cilj našega života. Ovo je smisao našeg postojanja. Mi kakvi smo, sad takvi smo, braćo i sestre. A da li smo svi spremni da se sad uključimo u vječno postojanje? Da li bi bilo dobro da svi u ovakvom raspoloženju, u kakvom se sad nalazimo,
vječno takvi budemo, ne bi bilo dobro, braći i sestre. Nepreobraženi, neiscijeljeni, mnogo bolesni, mnogo grešni, mnogo lukavi, sa mnogim tajnim mislima i pomislima. Zato oni koji su se pripremili, neka pristupe sa vjerom da u sebe primaju samoga Boga, živoga Boga. Boga sa svojom voljom i energijom koji ulazi u nas. A oni koji se nisu pripremili, neka se pripreme, jer bez njega nema života u njima. Ako se ne budu pričešćivali, života u njima nema. Ostaje tama. Ali da ona ne bi bila veća i dublja, moraju se pripremiti. Ima ispovijest, ima post, ima pokajanje. Ima velika ljubav Božja koja ih očekuje, koja ih traži, koja im se nudi i daje, ali neophodna priprema pred sveto pričešće. Oni koji su se pripremili, neka i molitvu pred sveto pričešće ponavljaju u sebi. Sa